will share hope from the start. Hands to help, love shining true. Christ will guide in all we do. We are one in Christ today. Love in action lights the way. Young hearts rise to serve and care. Hope of Jesus we will share. Berasa sangat happy sebab kami dapat menjalankan aktiviti program dari sahabat lalu bersama dengan YNT sehingga pada hari ini belia-belia kami berjaya melaksanakan tugas mereka.